namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm going to continue with our theory. Link of course, between also Mr. Post and also Nomonde Rodger. Then, of course, that here, tell of course, the president Mayengani, link of course, Namonde Dayina. Yeah, so. Metlhela ka theory ya yena maka mshono already I cover ne fike komso of course Nomonde Rodger anavela osongo Mr. Post birthday hi 2022 anavela osongo birthday hi 2023 as you can see. However I fike komso of course kalembe ra 2024 anga swi endlanga as you can see kwala, as you can see mosho 3 teto leswo sweswi kwalano the 4 teto as you can see kwalano and the birthday leyo so ngophela I trending guys. I mean like I posting everywhere. Bonga wa kha defend ko maybe wa swi vule xihondleri va swi vule xihondleri ku mina mi kha mi tirha swin'we loko a reads but I trend everywhere ko so ngove yes I posting. As you can see the poster here, she akuma 21,000 likes as you can see while reactions. So Nomonde Rodger said nothing. However, makali si itlhinyanya gasi itlhinyanya because kalembe ra 2024 na yena osungo befika blue ticker birthday ya Nomonde as you can see lo Mr. Post leka yena as you can see mashwa 27 September yaka up to 8 October lo itlhela ka Nomonde as you can see leka account ya yena kwalano mefika yishikuma of course kwa birthday yana ya va ku va kona. Where are you Nomonde, where are you? As you can see lo akur birthday and of course the 12th of October so singove said nothing. As you can see kwalano ira birthday na buti wa yena and the as you can see kwalano. So hey maka ku ya haru kutekeni gas ya haru kuteki swa tikomba ku there is a problem ko ku vele vele tani swi nga vula as Master T a izange swi kuma ku issue yi nga va yi ri kwini. That's why ndle na virus videos even ka the vlog ni vuri ku ava solve swilo leswi va nga na swo problem leyi nga ku problem clearly yi kona hi ku this year completely hinkwavo va vhete va blue tickana completely mara wo vikina ku producer tani swi swi vona kwala vo DJ Gift a va n'wi naveleri ni hosongo Mr. Post birthday this year no problem at all, no problem tani leswi vanhu va tirhisana swin'we and mpanyasi loko a navela hosongo already sa a ri ka khalanga production just to show ku vanhu lava ha tirhisana ku swin'we na vuxaka byo karhi ma vona mhaka leyo mi ri close so mi tlhela mi nga na birthday online swi va kha swi question swi ndlisa ti-question to karhi and impela ma swo ku se khale njhani a ku ri loko ni report that video a ku ri vo mamarch na loko ni data video va kha va jaja vanhu va jaja ivi swi ku tli yi nga home single ya Nomonde Rodger na sweswi Nomonde a hi tiku i le kwini hambi ku ndleka yini and like we don't know ku ya release kwini because a hi ze swi vona a tlhela a Centurion ma vona mhaka leyi. Se loko Master T endla ti-videos leti i va tshami na a hi langutisa ku mhaka yi ri yini so far. So clearly there is a problem and hopefully va ta yi lunghisa problem ya vona, okay. And then of course itlhela ka Mayengani and also man vai man Dayina of course ndzeni ta ti-votes la ka channel hopefully so vanhu va ve honest so ni fike ni ndla poll whatever kwala ni nga fani ni kombisa ni kombela hi va honest guys u nga hlamuli u nga se va vutisa ni lava swilo swa straight a hi vutiseni va kokwani 1954 and below. It's because a ni lava na swo ku it's 17 and above ku ku ri vanhu lava kulukumba ya kwala ka vo man Dayina and stuff like that. Yeah mvutso ku ngoma ma vai veri yini xana ngoma liya bona va yi tivisa ku yini va yi tiva or kanjhani. So point yo sungula hi fike hi kombisa ku veri ngoma ya mavhayivhayi vatswari va yi kuma yi ri kona as you can see at 76%. So xiloko majority ya vanhu loko ri himpela of course va vutisini va kokwani va nga na 70 years and above va yi kume yi ri kona swisembilero so swi vheta swi discredita yena kokwani mavhayivhayi kokwani Dayina ku risema nga ku ra vona vhele ku hi ti-votes teto then ve ri ngoma ya mavhayivhayi a va yi tivi i 9%. Ve ri ngoma ya mavhayivhayi yi ve kona after va bebuloni of course only 5% and stuff like that. Ma swi ku ti-votes leti ti langutisela it's against man Dayina and then ni tlhela ni fika ni swi kuma loko no man man Dayina yi le ku chanseni because ni fike ni nghena ka account ya mina luwa
As you can see, fika ni nghena ka data account a ni na ku vona kahle kahle yi nga va yi sungulerini ku va yi postiwa tivhidiyo to yi kha yi yimbelela because ni hlengeta risimu rin'wana ne okay a hi sungule ni check. So as you can see this account ku va yi sungula ku posta laha tanihileswi swona ku yi sungule hi 2022 3 kwalaho. So ku ya hi la ka account ya yena ya TikTok laha loko hi langutisa kokwani laha yi sungule ku va yi yimbelerisiwa se postiwa hi 2023 0508 okay, and then risimu leri hi ri telaka lava ku mi komba rona laha ri nga fa ri postiwa na ro kwalawa ri postiwe this year this song ni kombela ku va hi ri pfula ni then ni ta fane mi kombisa ku what I'm trying to say. N'wamashingela I tsala ngopfu na tindhuna ti kona n'wina u le vona na bombela me wa tsala hi phofofo n'wananga wa bombela n'wananga wa bombela hayi n'wananga wa bombela n'wananga wa bombela hayi n'wananga wa bombela n'wananga wa bombela me ni tsala hi tihosi n'wananga wa bombela va ntiva lavo tala n'wananga wa bombela vun'anga bya bavo i vun'anga bya kokwani n'wananga wa bombela vun'anga bya bavo n'wananga wa hayi va karhi va bombela n'wananga wa bombela va karhi va bombela n'wana tlevu aye n'wananga wa bombela. As ever had bombela nga ni ya bombe so ku hi lama swo loko ina risimu leri postiwe hi ti 4 hi ti 8 January February March April ta April ka lembe ra 2024 loko hi kombisa sweswo it's because swa this year. So a hi yini ka Ben Mayengani as you can see le ka account ya Ben Mayengani hi ta ka album ya hi vana vanhova yetlele makaya hi vana vanhu hi twa dzuva ra kwekwe ni yimbela hina mina. So loko hi ta cheka Ben Mayengani hi fika hi kuma ku risimu ra bombela ri kona ra ka his account la ka account ya yena laha as you can see postiwe hi ti 26 October hi 2023 kokwani mavhayivha yi yimbelererile yona yi fike yi yimbelela ka lembe ra 2024 loko se hi ya hi ti-records ta yona of course ka TikTok vhele na sweswo ni ku tirhisiwa record ya TikTok Ben Mayengani i kopele laha. So mina ni vhete ni swi vona ku no a swi hlangani no Ben Mayengani a nga yi twanga ka yona because already na risimu ra bombela a yimbelele khale yena a hi twini bombela n'wananga va bombela maswo same song bombela n'wana date ya kokwani mavhayivha ni ta yi veka na yo tlhelo kwalaha maswo Ben Mayengani khale ri mbele na hi leri bombela n'wananga as you can see kwalaha maswo as you can see maswo. So Ben Mayengani va kha teka tinsimu ta khale and tinsimu leti ti ha ownership swi very clear because na ra bombela ri na vunganganganga lama mi swi twini a yimbela swa vunganga so which means na leya rin'wana ri swi fambisana swi swa vunganganga swi swa xikhalekhale. So kokwani mavhayivha a yi chance so I mean gosh loko a ni swi very la hi fike swi va swi ri based on va hi kha hi vulavula hi nge fiki hi kombisa evidence ya straight so khi ku vulavula loko khi hi langutisa ha swi vona ku very clear ku Ben Mayengani already a ku ri khala kha yimbela tinsimu ta so swo fika swi kotlanisa leya ra kokwani mavhayivha mi kuma ku na a ya ha ku ri yimbela ka TikTok but loko se hi langutisa swi very clear ku a Ben Mayengani swo a ri yimbele khale risimu leri ya ma yona mhaka leyi. So I mean guys it's better hi clear mhaka leyi wa kokwani mavhayivha a yo chance based on proof leyi ni nga yi provide la for now ma yona mhaka leyi. Loko ri mi nge zambi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe. It's easy to give up, but is really that what you want? Oh, it's easy to give up. Yeah. Mara leswi lava ku swona, can you explain further nyana? You can leave that relationship then. Nothing like is forcing you. Okay. But do you want that now? Do you want that? It's not easy. It's not